Bangun kek. Bangun kek. Ini tuh puasa, tidur terus ya kerja. Berapa ini? Oh, bukan. Kebangun di kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. Sayang, 1 minggu ini kuperhatikan buka puasa tak pakai rokok terus. Tidak bisa ke tepai kurma. Tidak bisa sayang. Berapa kali miku coba, tidak bisa terbakar kurmanya. Tidak ada asapnya. Woi, tidak jadi posan orang suka marah-marah nah.